Môre. Ek wil begin met 'n statement en 'n half. When our purpose is unknown, abuse is inevitable. Okay, nou is 'n mond vol. Ons gaan nou lekker daarin duik. Eers wil ek vir ons lees van the Lord's Supper. In John 12 lees ons, when Jesus had washed their feet and put on his outer clothing, he reclined again and said to them, do you know what I have done for you? You call me teacher and Lord, and you are speaking rightly, since that is what I am. So if I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you also should do just as I have done. Hier gee Jesus vir ons 'n opdrag, en hierdie opdrag val deel van ons purpose in die lewe. En wanneer ons nie weet hoekom ons dinge doen nie, wanneer ons nie weet wat ons purpose is nie, dan kan ons abused voel. Wanneer ons gaan en jy hoor serve en deny yourself en die beatitudes van meek in spirit en be humble en daai goed. En wanneer ons nie weet wie ons is in Christus nie, dan kan ons voel dat die wêreld mense ons abuse. Maar wanneer jy jou identiteit ken in God en wanneer jy weet dat Jesus, die almagtige koning, het vooruit gegaan en jy volg in sy voetstappe, dan what a glory, what an honor to follow in our Lord's footsteps. Hier gee hy vir ons 'n opdrag om te sê ons moet dieselfde doen. Be humble, be served, go wash someone else's feet. So dan raak dit deel van my, dit is my purpose, to follow in the footsteps of our God, Lord and Savior. Dan voel dit nie abusive nie. Dan begin jou mind te shift van, this is an honor and a privilege. Die woorde wat hulle sê in Mattheus, in the Sermon of the Mount, the Beatitudes, wat Jesus sê, be humble, be kind, have a pure heart, and you will see God. Al die dinge begin dan vir jou sin te maak. Hierso sê Jesus verder, truly I tell you, a servant is not greater than his master, and a messenger is not greater than the one who sent him. If you know these things, you are blessed if you do them. I'm not speaking about all of you. Okay, nou gaan hy nou aan oor Judas. So, hier sê die Here, go and do them, go and serve, gaan was ander mense se voete. So, if your purpose is unknown, abuse will feel inevitable. It will be inevitable. Want dit gaan voel asof die wêreld jou misbruik, asof jy altyd die vloerlap is. Maar eintlik volg jy in Jesus se voetstappe. Want as Jesus dit kon doen, as Jesus dit kon doen en kon serve en kon humble wees en vuil voete was, dan kan ons dit ook doen. En wanneer ons daai perspektief kry van this is what my Lord did and what I want to do is glorify God. Want wat is 'n beter ding? Wat is meer waardig in hierdie hele wêreld wat jy vandag kan doen? Die waardevolste ding is to glorify God today. So you serve him in the act of your obedience. Jy is obedient to God and you serve God, and through your obedience you bring glory to God. En hoe wonderlik is dit nie om te weet dat vandag die belangrikste ding wat ek kan doen is om in God se en Jesus se voetstappe te volg, and that will bring glory to God. Dit is 'n privilege dat 'n almagtige koning binne in ons dwel. We are the temple of the most high God. So die Heilige Gees woon binne in ons en deur die Heilige Gees kry ons daai krag om dit te doen. Want dit is definitief nie altyd maklik nie. Veral wanneer daai vuil voete op jou is, wanneer daai persoon lelik is met jou, wanneer dit op jou afkom, wanneer jy moet sit onder the persecution, waar Jesus sê, be glad when they persecute you, because they persecuted the prophets that went before you. Maar dis nie maklik nie. So deur die krag van die Heilige Gees en sy genade kan ons dit doen. Kan ons in sy voetstappe volg wanneer ons wandel in sy teenwoordigheid en saam met die Heilige Gees hierdie pad aanstap. So 'n vriendin van my het laasweek te sê, sy do we wash someone else's feet or do we judge the dirty feet? En dit is maklik om nie, wanneer jy in Christus lewe, is dit maklik om nie ander mense te judge nie. Jy stem nie altyd saam met wat hulle doen nie en jy weet wat is sonde en nie sonde nie, maar dit is, jy judge nie hulle noodwendig nie. Kyk, die ding was nou net pap.
Maar dit is anderste as mense so naby aan jou is en dit regtig jou affekteer en jou seer maak, dan begin jy ander mense te judge. Dan sê jy soos, hoekom doen jy dit? Hoekom dit? En dan begin mens lelik raak teenoor iemand anders. Waar Jesus dan vir ons kom en ons remind en sê, be humble, be a servant, wash the feet, even if it's dirty feet. We all fall short of the glory of God. Ek is nie ouliker as jy nie en jy is nie ouliker as ek nie. Ons almal is kinders van God. Ons almal is beautiful, special gemaak en ons almal het die heilige kinders van Jesus, het die Heilige Gees binne in jou. So hoe wonderlik is jy nie as 'n almagtige God binne in jou lewe nie. En deur sy krag kan ons servants wees. Can we follow in Jesus' footsteps? Okay. Ek wil eintlik nou nog vir ons 'n stukkie gelees het van the Sermon of the Mount, maar julle ken dit seker. Maar dit sê, the Beatitude. Blessed are the poor in spirit, for the kingdom of heaven is theirs. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the humble, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, because they will receive mercy. Blessed are the pure in heart, because they will see God. Hoe ongelooflik. They will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for the kingdom of heaven is theirs. Wow. Okay. So my gebed vir jou is dat binne in jou, dat jy sal krag kry van die Heilige Gees. Ons doen dit nie uit ons eie krag uit nie, ons doen dit in die krag van die Heilige Gees, dat ons sal serve wanneer dit nie maklik is nie. En wanneer jy serve, jy besef, jy doen dit en jy volg in Jesus se voetstappe. That is your purpose. Your purpose is to follow in Jesus' footsteps. En al die Adidas stem saam. So, vra vir Jesus, wat is jou purpose? En daai is deel van jou purpose. Dan gaan jy nie voel dat jy is abused nie. En dan gaan jy nie voel dat die wêreld oor jou loop nie, of dat jy 'n vloermat is, of dat jy altyd net die laaste toutjie moet trek nie. Jy gaan sien, soos die Beatitude sê, you will be blessed. The kingdom of God is yours. You will be called sons of God. You will see God. You will glorify God through your obedience. Okay. Okay, bye.